Abakugu bagira ngo amate agongirwemu omutindo nigaba ganuzire kandi gacebirwe gaza kuhika aha mutindo wagerageranisa nago agarukuruga omunte bakahika nibagateeka nibaganywa. Kare na kare abantu bakaba banywa amate batagatekere konka eki nikigenda nikihinduka ahabw'okwija kwa tekinologiya. Kandi hanoho abakugu omu mate bayihanangiriza abantu okwehara oburwire butari bumwe na bumwe. Nimanya ngu hariho omuriro gwa hihi kutundatunda aha muhanda konka abantu mwe nimwijuka obu twabiire nitusoma lessons za HIV/AIDS. Muzeeyi w'eihanga akatubuuza ati iwe soda efundwire na soda etafundwire bakuha norondamu eha. Twena twimutsye emikono ngu tunywa soda efundikiire. Mbwenu shahabw'enki amate nago tutarikunywa amate agafundikiire agariho endagiriro agahandikirwe gye reero tukabona kwahura. Ayikiriza Steven kandi omukugu omuby'amate orukukora n'ekitongore kya Dutch ekya SNV enshonga egi nayongyera kugihamiriza. Nahabw'ekyo nimbahiga ngu tutandike twemanyiize amate agari processed, amate agarabire omu ikorero. Sunday Mark orukureebuuza omutindo gw'amate aha Lakeside Diaries nagira ngo omugasho gwa za factory nk'ezi n'okurinda omutindo omurungi gw'amate kandi agarikuba gatahikire aha mutindo nibagareka. Ihanga Uganda nirigyezaho kushendashenda abantu okunywa amate obwo barikubahabura okugagabura ahu abantu bingi barikuba beerundaniire bwanyuma y'okushanga ng'omuntu aine kunywa lita 2 nk'oku ekitongore kya World Health Organization kirikuragiira buri mwaka bitu hati kishangire ng'omuntu nanywa lita 4 zonka. Estimation y'omwana ninga abazaire bari kuza boarding naba ine pocket money katujide nk'omutwaro. So yagira mu buli weekend kanywa yogurt takubasa kuburamu kya 10 ninga 12 okunywa yogurt because yogurt netanishira 5. Burengero rw'izoba yonka neshohoza amate obucweka 46 aharigana aha mate gona agu Uganda eine kuba neshohoza agemerire aha bucweka buri kwingana litazi biliyoni 3 n'obutonyezo buna buri mwaka. Gashakwa Sengendo Abudukarimu.